Ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji waku ni njwitite na mbere bwegaga nkugwati ugeni kirinteto cietu cia thaa mugwanja oni mbitagwa Dorcas Wakaria tukiambiria mubangania wa kiama kia DCP uria wari minister wa urimi na ndithia mithikali Nturi augite ucore gatigati ka Rais William Ruto na abunge ba Meru ni ngwataniro ya wamba na tarite governor wa kaunti ya Meru Muntu Ethingia na abunge ba kaunti ya Meru akibera ni bamenyere Rais Ruto ambiria bakatha ni imwe ya mibango yawe ya kubathiria gisiasa. Nturi augite Rais Ruto athiria bakatha achemanagia na uria wari governor wa Meru Kawira Mwangaza na kamwira iu ni siasa. Ucore bo William Ruto na abunge bawe tero ucore bo believe ati kuri Ruto wa kuthiria ni ucore bo conmanship ni akora bara bonde kabathimanirite makinya no kainchia mbere ya urongi ari urongi uo ndio urafiki wao bonde kabathimanirite makinya na ora wa inchia arombere akamerwe no urongi etereni babua in the fullness of time wako ni famura nkubwira rira ukona muntu uitwa Kasongo na mbere my good brother governor na Ayumbi na Endibondeos ndironere oro rais akibwira akirungama akawarira mbere Reverend Mutuma angabana kwari na kerere ketaire urunara matune urwemiti kou thai utire kerere ibwega Ayubu nonto county assembly ni kurukitie sheria ibwega abunge nonto butembura cia kiuria iburitite ngwe ni bun supported William Ruto akenda kurikania na uwe nondikire ngavana undikire buri Ayumbi undikire na nonto butemuiche nkurukie kwa ini twire no miaka 20 na ini kumumenya zaidi rira wambererie wone amberie obukatho arikaniti na babwe kakwenda obuthinja bwinde na busabu bwe minced meat ya muto ruare aikasia abwira simameni kathuri bwega nonto you are selfless Linda nambi William Ruto eta akawira the next day amuna waachana na wale watu wewe ndio nataka unisaidie wale wameshindwa hii inchi ndio wapatia kiti wameshindwa kukarabati so wewe wewe ndio mtu yangu waachana na ile mimi ninasema kwa kiwanja ile ni siasa wewe mimi nakupanga ende kinyagete anteko menyeire either Kawira noe mujinga kai Mutuma mujinga nonto bonde abawukashwa endi omwo wabo wato wa Kimeru akamira naye mucho yurabu kaibwa in another 60 or so kana maximum 90 days vamo baetambi so ngavana Oyumbe MCA munisikize mimi niwaambie sababu Kasongo mimi ndio namuelewa zaidi ya nyinyi hata wedere montaraure Mutuma na Kathuri nini kethera na Taitumu kethera nini kuringa kura ndibaringira bonde na Kawira nwene derete na gurwa bwagathithia ata athithirwa kenda bo me Kasongo imurongo katwetere wone na akacio mo wao ninte kumenya o akachua ninte kumenya kathithia ata ende omowo akarira neru akamira naryo kabisa ende muchunge huyu mtu mimi naelezea na ndiburie kama huyu mtu oni miaka 20 moyo tumite ni mumenya totwere noe ko kumatene are tamburi cia kwa na ngugu ikathira kione kwa tueka na athithie mantu yukimithika wewe tokea rampiki we
wewe ni nani? Na ako mwaka utathithia atia utathitha na wewe ndio unataka usaidizi. Atongeria kaunti-inĩ ya Embu nĩ bakuromba thirikari gukabanira na guns na muno thaa iji twethengerete ithurano-inĩ bia 2027. Atongeria baba nĩ bameneretie makarika Jawe Nyangia jareja gukujirwa janthiguruni bakiuga bo nĩ kĩonanĩria weru ati kuomba kinya 2027 gugakujirwa makarika ja muthemba ta juju. Atongoria engi akuma kaunti ya Embu ni makomithitie utumiri wa mbara gucaria utongoria. Ino ni vuva ya mbara kumira miena ngurani ya gicigo mbunge kia Olkalao kuria kuri na kithurano kinini kiumia giki. Guku seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi akiuragia rubonge rwa IEBC gukora magiocera makinyo ma kiwatho atongoria aya. IEBC fuatilie bali yote itakuwa na shinda. Kama mtu ameleta shinda, huyo mtu hawezi kusimama. Hiyo ningeomba IEBC angalie hivyo ndio tuweze kuendelea mbele. Mwenari wake mutongoria wa atumia thiini wa kaunti ya Embu niwe Njoki Wanjeru akiuragia minista wa ugitiri bururi niwe Kipchumba Murkomen gukorwa agitigirira mitoi ino ni yocero makinya mavio ma kiwatho. Ningeomba ya kwamba serikali, upande wote wa serikali na pia upande huo mwingine wa upinzani, kusiwe na jambo ambalo either side wanatumia guns katika utekelezaji wa mikutano yetu. Kwa hivyo na wale ambao wanahusika, minister wetu wa interior ambaye ni Kipchumba Murkomen, angalia ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya hakuna mtu ambaye ako juu ya sheria kuangazia mambo ya gunism. Mumbunge wa Runyenje niwe Eric Muchangi akiuragia atongoria na ekari yonthe gukora na thayo na urumwe kavinda gaka ga kampeni mbere ya kithurano kinene kia mwaka tuthiete. Wanasiasa wengi nimeona wanatumia guns, na tukiendelea hivyo tutaharibu Kenya yetu. Mimi nataka kuuliza viongozi wote wanasiasa, tujiepushe na siasa ya vita. Tufanye siasa ya amani, kwa sababu uongozi ambao unatafutwa kwa mawe na vijiti sidhani ni uongozi mzuri. Mariti Miarino mari mwenu wa Karurumo kanithari wa ACK. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. MCA babunge ya kaunti ya Meru ni bachietetie kuiga ka thirikari nene thirikari ya Kenya Kwanza runguro tongeria bwa mutongeria wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki bakiaria rukirirwa na arua na andiki banteto baugite batwite etwarire nontu bakwethirwa bonete mirandi ya witina mbere. Atuka turi airware around 61 members ba county assembly ya Meru tukiria fama wa support kiri thirikari yetu. Nontu itwethirite twina mantu ya maingi kwina story nyingi cia project ira cia kwa mi tukone chanjirite ku revive kwina lamira itirendelea meathene miomponi na ngui nyingi ira ikwendelea kiri thirikari. Number 2 batwe itonete Kenya mzima bakiru yera giteka deputy president ya gitena mwene na batu bara tukwenda kwira the rest of the country is that gite kia deputy president ni Meru kire na otino kitete na tukiromba ini wana sorombe kia kuthwania gite deputy president gite kia oswi Kisumu Western wapi gite kia deputy president mwaka 2032 kirethira kina professor Kindiki na ya Meru county ndene ya kirethira kina professor Kindiki ndene ya Lanja Meru community na kuma huko 2032 tumusukume ai president kenda Meru yomba ni gweta na mbere so bato turea kuria femo support na kirenga bana wetu his excellency mutuma twethingia na tukiwa turea assembly Meru ito support thirikari na tukiromba president na nyende deputy president bendelee ku support Meru oraba o me support turi support thirikari ya William Ruto in totality no tukiambere kwa mwana wetu Kithure Kindiki opportunity ya kurutania ngoge nowe na mbuge oni ndena opportunity ya kotha inonete tongoria bwa Moi imbonete bwa Kibaki imbonete bwa Uhuru na bobo bwa Ruto na ngeraga Meru tukigitaga kira twita comparative politics wote thirikari nge iuchionde atoririkana jaura to thirikari je ya Ruto nkoroki no tukiambere batwe Kindiki akwa deputy president miaka
yete ko kinya ere ituone tenkinya ayete anabetongoge. For example, twena Kimathi orale chief of staff aja arimo member assembly daiji ne mone no protocol officine ya Kindiki na bange barante kagweta bonde amero bena that evidence na mbuge ojo ba tue to gakaria Kindiki no to imwana weto no to kuma independent kutile to akuereria onene tole na batu in the country to tebati ko to keneraga to bati ku support thirikari je na nkiwa mutuma tuithinkia peace yorole tete mero ikio kuona mero twena peace na maendeleo tukirutaga on the ground so barabara kina wakiona ta sembure orere tatu teoneka bando tuko tulikuwa tumejipanga na tujipange ya kutosha saizi tuko hapa ili kusupport serikali yetu kinto kiambere hapo bate toithinkia gavana wetu wa Meru ito musupport 100% kule assembly Meru nyeto kagi kinto kenge kere atoa peace ere atoete na dire arete Meru ningani ito kolikana mbere president beja Meru bakaringiro etuma bakaugerwa ambu batina de president na deputy na thirikari we bare Meru bakaria bakari bathikeri no te tumage kuno te ndo acheku no ndo peace na kugwathina kula mutuma gwathanĩtie andũ tũrĩ atwende huwa batwi twa support thirikari ya William Samoei Ruto na Professor Kindiki na thirikari yetu ya county tongeretwe ngavana wetu mutuma na uni watwera ya Meru na Meru tuliwa bahati bila tukuthiatania ara maendeleo yari na tutibwa hivyo kuwa 2 term ke president no ntoto ina hospitali yetu level 6 hitu kubwithirwa tutena aibu kuwa 2 term no ntoko ina toko kubwithwa Meru yonde tutena aibu kuwa 2 term no tweta stadium ni kubwithwa njerere moya eje duo current two way kuma makutano bashiekera na Mount Kenya West bashiekera Mwanka Nyeri Mwankara Kiganjo ite na mai jandebo Meru Railway line bashiekera railway line kuma Nairobi Mwankara na Nyuke antobeto ba Meru batimbitu ekeri ibitu ekero na to Mount Kenya West batito kana boto airia kaire Mount Kenya East to na mutongeria weto anato kaonga mukono enya tukenda batu na atwe toja kota mandro ye bwarete no tukinyama yaku kima Mau Road agabathithiria tuwe na ara Mau Road kinyama Amero bango ibare Mau one tabati ya tukuthithira jabarabara eu lakini boto thithairia botora boto kama tete bokiona bokiga batu toriti batwe to na monene weto thaiji mwana weto uyo Kindiki to mo support nyama tuthithira mandro ye bothithiretwe. Gikundi kia muungano Council of Elders kuma kambi ya juu kaunti ya Isiolo nigitarite mwario mweru wa gikundi kiao na rietwa Joseph Ntonja. Gikundi giki kiria kiri na atongeria ba matura kuma Nture ni mwanya iria itwire kambi ya juu nikiretete amwanto bakuma Borana, Somali, Meru na Turukana na aria bakuromba antuba Meri Gengi bare batwire Ntere ugutonya gikundi negike nikenda bomba kuritaniria ngugi amwe na kureta weti na mbere. Ngwatanĩro ya akũrũ kuma kambi ya juu ĩrĩa ĩjĩkene ta kambi ya juu muungano Council of Elders barani akũrũ kuma mĩhĩrĩga mwanya ĩrĩa Somali, Turkana, Meru na Borana baria batũra Ntere na iji ibejete amo kuthurana kudharibu mwao kwethirwa ari mwaria wao ya kutawasa mzee wetu mmoja ambaye tumembalisha kofia. Hatukuwa na maneno mingi niyo. Ni kushukuru kikundi kukuona mimi nimetosha na ninafaa kuchaguliwa kama msemaji wa kikundi. Ninashukuru kwa kunipea nafasi. Wadhifa huu nilikuwa nakaliwa na ndugu yangu Mokango ambaye alikuwa mtangulizi wangu. Aliongoza hii kikundi kwa muda mrefu. Na kwa sababu mmenikubalia nami kuongoza, nashukuru. Nitatumia mbinu zangu zote na uwezo wangu wote kuwaongoza na Mungu akinisaidia. Na sintadhulumu wala sintakosea kikundi. Hapa hii kikundi yetu ni kila kabila, wamama kila kabila, wazee kila kabila, tuko pamoja hapa na sisi lengo yetu ni usalama. Sana ni usalama na madharati. Siku hizi tunakaribiana na tunaongea kwa lugha moja. Iboretie baria bangi bomba kwithirwa bari omwe ngwatanĩro icio kwijamo kenda baitaniria ngugi bari amwe. Kama kweli wale jamii tunaishi juu nimefurahia. Tuna wachache kidogo bado hatujaanza kuendanisha, lakini wanakuja moja. Wacha tuwe wengi, hata kama tukisindi wengine wataiga mpano hivyo Isiolo mzima ikae kama vile tunakaa.
Nkuruki iboretie thirikari ya kaunti Isiolo kubarikana kubaitira ngũĩ bakiuga bationete maendeleo kumania na thirikari hizi terene hizi cha kambi ya juu. Kama anataka kura yetu, maambia akuja amalize survey ambayo inaanza kambi juu kwa Hota na Mata na mpaka kwa Franco na area hiyo yote ya Golani, akuja atumalizie. Akitumalizia hiyo survey, yeye kura atapata. Lakini kama hata tumalizia, sijui atakuja kutuambia nini. Maana hatuoni kile ametusaidia. Hata serikali irushe macho kwetu. Kwa ajili sisi ni jamii ile iko chini sana. Ina mbele wala nyuma. Ipate kutushika mkono ndio tufuke zaidi ya mahali tumeshafika, kwa ajili watoto wetu ndio wenye kukura. Wakati watu ambaye anakuja anaomba nyinyi kura kwange muangalifu sana. Kwa hayo machache, asanteni sana. Nikiripotera Ndeto Chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam Murangiri. Ndaike 15 akichia gituka nyuma ya thamu gwanje cia muthenya ni bwega mutegeri no ntubagwitana mbere kuthingatira nteto cietu kaumagaruka mutambone nyuma ya kagita gate kuraja ni nteto nkuruki. The FIFA World Cup 2026. Reconnect GoTV yako for only 999 shillings today. Only on GoTV. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita chiambi no oteko chenjia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokorega. Ng'ombe ciakwa ichiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngorochako na guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigera ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutui county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Utaka kanyakika kathongika wete green. Ala. Nontu mathaizeterere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete am bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tuwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko yotumelete Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Kino kwa tukala ni wa nyomba yo. Zozo nane Afya Plus.
Anki nenye kethirire. Kare niyo hau mburetere ntima. Mutuzafia plus ntima etingana. Tembea kwingi ni kuona mengi. Naona tu ya kwanja ange na nyoroka tona bi Afya plus. Nasho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya plus. Jogore nduke nerere akwe nagwe. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchiaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyia ndio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchiaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchiankara na biangu kuchia kuthinja. Bwajadatu tigira nguku chiaku ni kona rojuro ruingi na rotheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raithiria nguku chiaku chionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Nibwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwetana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera nyuma ya meri kathumba ya kwithirwo ati mathabaone Reverend Agnes Mwendwa acokete kwa pastor wa kanisa ya Mweru Zion Harvest International Church ntere cia Nchiru utumiria bwawe ni bwarungikirwo go kagita kameri mikayigorera nkuchanio na atumiria bara baugaga kanisa ni yao na aria kuna riu acokete kairi kanisene gutumiria na aria agwete ogeni kana agwati ogeni ni Bishop Jacob Makunyu. Mbithirite ndi kanisene kuma 2015 tariki 29 November. Mbithirite nkulukirite mathina ja maingi na ura atwire ayo overseer Jackson Beria kiunga na karite antiolongetie gitarira ja
ambikia thebune ambikie rengi na kagita karande zire ya aranenkera anto arambira mbizeo anenkere arambira iwa Zion Harvest Fellowship ndio moria kethira anto atukomborete ambirire anto a iwa Zion Harvest ko ute kawe gokombora na tutegi muntu oni akwa burake nkuromba kankuga anto ba murungu kethira muntu inthombe murungu na ritenguge murungu na uma akalekela muntu igenyo agamutesa na njira ite halali oni ntesekete na ikyo biatoma eruare twekunenkerwa kotonda ndrauga eruare Archbishop amua amona mbodekie bandete kanisa na nyumba kwa rasimi eruare kenda nkaomba kuritanguge mwathani murungu oni ngondu cia murungu ninge imbeterete na inkwenda kuritanguge murungu nonto ndina uo mwito. Mungu abariki sana. Munda yo plot yetore ne Zion Harvest Fellowship era anda Bishop Archbishop Makunyo inera twinio ira yutumete twita kinya security ruari na ikwamba kanisa hii itutitangite antu bamwe na ibacho i security bakaura bamwe bakaura buru bacho kinya imandisi ai baretete thina bakaura kia mwisho rira barone bakawato ibaretire weekend defense batu iturari na kotionda ya maanisha batu ebele kanisa ne tontu ibarete witika polisi ibaichithite tamweri yumwe batu iro chowa na ndipo ntu tukuita rasimi turetare barendi kanisa ne yawe nontu ne Zion Harvest na rwanda aja kanisa ne yije mweru mbijite kureta pasta waja ikurai na tu dispute yaja tukai antubange bejete bangrabu batonya ndene ya kanisa yiji na beja bandika yibao badithange tumantu aja na iwa kwa ground na waka tontububu batonya tontubu nande ikyombe jere na arwa mbejere na pasta baba ingi manyombaja baba ingi mabwega na pastor ndete nonwe mwene guku nwa wambiririe guku igitarira aja mbere yeta wa Zion Harvest Fellowship ite andikithitwe na ndi gwita na ara wa refusal toro twiterie twarimwe ndira itwera tigara Zion Harvest International Church ne onjene kibau kukirigurwa ibete kanisa ne ciao baga kare na hose Zion Ministry labari tengo wa Zion Ministry na aja iwa Zion Harvest atongeria bakendini kuma ntere cia bure ni batarite akariba meru batikathuranwe ni siasa cia wa kibamirandi ya State Lounge na kieni kia ndege mwitone Jwankonga bakiaria atongeria baba baugite mirandi eje ete batere kwa gwikirwa siasa no ende atongeri ni babatere gukarandi bakaraniria na aria kinya barombi bakaunjia siasa cia mpadhu no ni bekire siasa cia thiri tauriaga kiwa mutegia gutariri Warira rwaria rwegio wako wakiani kiandeke kaunti ya Meru rukwarirwa wa Ntugu atongoria ba makanisa bakuromba Meru bethero beno kiri na thire na ngwataniro nkurukia atongoria ba kuromba nkinya siasa bakara kuringa siasa baringe ciacira ciena thire nditiko kamataga kora nkari nchiao twina mount mathi na mbere turaria muno makonie airstrip ya Meru na makonie state lodge ila kwa bara Meru ndengenda kuromba Meru ndemere ni wega antu mekarenthi antu magwatanire na antu mari na mugambo omwe gutige antu matie kugaukana nontori antu baragaukana ni Meru yetu iragaukana na ni Kenya iragaukana ona siasa metu mothe ni mambiritie wa muntu kwiunga na nguni ciawe makitharikagira makanitha na makiboraga ngari cia mara mangi ontonu te mwega tatio tore akristo ni toragwo kondemu muno nondo te wega antu korwa na te wega antu kuthukanangiria ngari na te wega antu kuganaga mabiga na antu muikiria yuthi amona akuru kwithirwa bari mustarini wa mbere kiri gukumia mwathani itu kwenda muno ka ana betu bachoka kana batu turi ayuthi tuchoka kanisene turomba Murungu muno nikenda kirundu wa mundu nkoma atikone kanya akuja gutwangaratania ndene uturo bwetu magita jama ingira tugutegera mitandao yetu ni gutwangaratania ne yatwike na njira iri itiagirite indi riria batu tugateka mwathani nawe no gatwerekithia na njira ciagirite na atonerie na aria mantu jetu na mawega jetu jari ou iromba riakwa ndi Reverend omwithi inkoromba ayuthi bonthe ntere menya nthiguru neji ona kinya barabangi bagutukurira baba gwito milenio itukuromba mwathani ete na mbere akitukuraia ningetaka kuongelesha hata wazee they are the pillars of
of the family. Na wakati mko uko kwa doa zenu, ningetaka mupate nguvu na mjue Mungu ako pamoja na nyinyi, msimame vizuri sana kwa hizo doa. Ni kwa sababu nyinyi ndiye the prophet of that family, and God has trusted you with those souls that you have in your family. Gen Zs, wale wenye wako pale nje ambao bado wamtumikii Mungu, wanasemanga waliacha kanisa lakini hawakumwacha Mungu. Mungu anasema tujitolee kwa kila jambo, ndo pia yeye atatukumbuka ile time tumekosa na pia time tuko nayo. Kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero weekend niyo kambitaga ki Mutegi. Au nio tugwikira gatanta nteto ciatu ni bwega Mutegeri no ntuba kugwatanira na unikire nteto ciatu cia thaa mugwanja ngakwendera kagita gaka thongita na mbere kuthingatira mibango yonthe ya Wero TV jurio mubango jureje kwijirite nyuma ya kagita gate kuraja jo katiba ka Gen Z on betagwa Dorcas Wakaria.